Možemo zamijeniti za mjesto. Zašto? Znači to s ove strane kad sjedim mi je nos grba. Gledaj. A tvoj nos grba cijelo vrijeme gdje god da bude. Onda okej, ajde. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas imamo opet specijalnog gosta iz prijašnjih epizoda, vjerojatno ga znate. Star Wars, sorry. Joj, pa ne reklamiramo majice, ove majice. Najjače majice na Balkanu, znači naručite link u opisu, šta čekate. I ljudi, zašto danas je moj brat tu? Zato da zajedno probamo Japanske slatkiše. Nisam nikad probao japanske slatkiše i ovo mi je prvi put da ćemo ja i brat probati. Tako da ljudi, ako želite još ovakvih videa gdje ćemo ja i brat isprobavati, na primjer, Tukeći drek. lupite jedno 10.000 lajkova na ovaj video. Šalim se, nećemo probati, ali on hoće. Pa ne? Okej. Uglavnom ljudi, vi ostavite taj like, lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije i naravno ljudi, zapratite mene na Instagramu, a sad da li želite njega zapratiti, ne želite jer ja sam ipak i bolji i zgodniji i da se ne lažemo, može krenuti intro pa idemo u otvaranje slatkiša. Ljudi, evo nas, daj mi dokuči kutiju, moj asistent je danas moj brat. Brate, asistente, dokučite mi kutiju. Drugu kutiju. Ne, to je no sponsored voda. Aha, kutiju! Kutiju! Šta si odmah rekao? Pa rekao sam nančarasta kutija. E to. Evo ga ljudi, vidite. Kutija piše Tokyo Treat ili vam Japanese slatkišen. Bukake. Budala. Uglavnom ljudi, unutra se nalazi, kao što vidite, svašta nešto. Imamo tu kao neki premium box. Uglavnom, ako želite naručiti ovakvu identičnu kutiju... Bukake Holiday. Da. Bukake Holiday. Možeš sad pomaknuti ovo da ja se vidim. Tokyo Treat. Ovako. Ako želite ljudi naručiti identičnu ovakvu kutiju, imate link dole u opisu. Ako želite, mislim da čak nije ni previše, oko 30 eura vam je ovakva kutija puna slatkiša. A ja i moj burazar ćemo sad isprobati neke slatkiše. Naravno, on će ih birat, pošto je on moj asistent. Imamo ovamo, kao što vidite, onoga, kak se zove Opal Gangnam Style, što pjeva. Evo ga tu. Gangnam Style. Isti, identičan. Ovako, to bi mogli staviti negdje, ne bi mogli nigdje staviti. Ne bi nigdje. Hoćeš ti Evo, ja držati ću držati. Ja ću držati. A mislim, ne moraš držati. U krilu. Ajde sad ti izaberi nama nešto pa da mi probamo. Kućeš to opet? Idem jest. Stani! Ajmo, prvo ćemo krenuti sa slatkišima, imamo Jani sokić, taj ćemo sokić ostati za kraj. Radi se o nekom China party ili vam, nemam pojma, neki tamo Japanese, ima tudi, vidite slova ova. Ko zna japanski znaće pročitati, inako se uopće dobro ne vidi, pošto osvjetljenje... Japanski pa se ne vidi. Japanski pa se ne vidi, ljudi, nemamo osvjetljenje, jadni smo, kupite majicu da možemo kupiti novo osvjetljenje. To ćemo ostaviti za kraj. Ništa, bire šta ćemo. Ajmo krenuti sa ovim prekrasnim, ja bih rekao da je ovo nešto što pucketa. Čekaj, se to možda s vodom raskvat. Čekaj da pročitam. Ćao, kja, tjan, can, cing, cun, cing, dang. Čongli. A ble prevedi. Nemoj me kvasit i materinu. Jel ako zakvasiš, ode se živo i mrtvo. Ne znam, nije, pucketalo je, to je pucketalo. Pa to ono što puca i to metneš u usta i to puca. Ti ga staviš u usta, on puca, brate. Gdje Kaži ljudima, evo da vide. Jesi pokazao? Već si pokazao. Moram malo te brže to onda. Ajde, ćeš ti. U metu ruku. Ja ga stavljam, tu jedan sam. Pa ima i tableta. Pogledaj. Ima i tableta neko. Šta je ovo droga? Bijela tableta. Drozu na metli. Bijela tableta i neki drek. Tu je bijela tableta i još neki drek unutra. Vidi ovo, ja dobio 2 tablete. Ja ću uzeti jednu tabletu. Brate. Tableta je kisela. A ovo pucam. Joj, što je puklo? Ko? Ovo je bombon na smeđi. Puca mi. Da vidim. Da će ti ispucat. Dakle, stav to sa strane. Jel puca? Jo, meni ovaj jedan mali bombončić pa puca pravo. Ovo je dobro. Ovo mi se jako sviđa. Koliko bi ocjenu dao od 1 do 10 za ovo? Za ovo? Ja bi dao 7. Pa meni je ovo osmica. Ovo je baš ukusno, baš je fino. Onak, je da je malo neugodno. Ti šklopuće. Neugodno malo jer pucketa pa imaš osjećaj kao da ti puca plomba ili zubi. Ali fora. Ali fino je, ukusno je, baš onako. Pa to vjerojatno ste jeli kad kupujete one igrate. Neki voćni okus. Pa to je Coca-Cola.
Meni to po Coca-Cola ima okus. Ovo pucketava i Coca-Cola, a bombončić Da. ima okus nekog. Da, Coca-Cola i ne znam još nešto. Ne znam. Ajmo dalje, biraj Peppermint. dalje. Sljedeće dolazi. Šta nam je ovo? Ovo je neki, jao, gle ovo, Što? Znači ovo izgleda kao neki smoki obliven čokoladom. Evo ljudi, gledajte ovo. Znači smoki obliven čokoladom. Sad ću ispast glup, ali ovo su neki likovi valjda iz Dragon Balla, jel? Da, Dragon Ball, definitivno. Ajmo probat. Ali malo jesi. Gle. Prestar sam ja. Otkini. Još uvijek mi puca ovo ustima. Puca. Majke mi. Ovo je stvarno smoki. Znači Ej, onaj debeli, onaj smoki od Jao. kukuruza, umočenu čokoladu. Ajmo probat. Ja sam im pokazao kako izgleda. Znaš koji smoki? Znaš onaj bijeli smoki, onaj obični veliki. Pa sad sam rekao, kukuruzni smoki, Da. onaj debeli. Ovo je okej. Nije loše. Dobro je. Okej. Doza onako slanog, ali onda to ova čokolada sve ono Da. fino tamna čokolada, baš onako fino pobije tu slanoću. Ja bi dao Ovo je dobro. isto sedmicu. Sedmicu bi dao isto. Isto sedmicu, Ovo definitivno. mi se sviđa. No. Možeš malo dobro. Hoćeš? Hoću. Okej, ima tog još puno, ipak neću probat sad. Ajmo dalje. Jao, šta si to Ovo je izabrao? neki Naruto. Ko ti ga guto, molim? Evo ga ljudi, vidite ga. Ko ti ga guto? Naruto. Daj da vidim šta piše na njemu. Ne znam. Imaš neki Google Translator. Ne bi znao ni napisat šta piše, a kao šta drugo. Ovdje ima neka sličica. Molim? Daj, nemoj da su sličice. Ovo je gumeni bombon, a ne sličica. Gle ovo! What? Ovo je... To je neki žele. Jesus Christ. Ljudi, vidite ovo. Ne znam da li ću se fokusirati. Give me 5. Ura, šta je ovo? To ne bi ni ja. Majki, ja to bacio sve u smeće. Sad ću dobiti ovoga, kako se to kaže? Salmonelu. Ne, neki japanski drek. Ima kakav, bolešćura japanski. Evo ti zvijezditi. Ja ću mu uzeti malo ruke. Dača. Uraz ne ide ova. To je gumeni bombon obično. Kak ima okus? Bez veze. Ja ću ovako malo samo. Gumeni bombon. Ko gumeni bombon? Obično, a? Obični gumeni bombon. Ništa specijalno. Mislim da je fora samo u tom pakiranju da izgleda ko neka ruke. Ovo kiselo. Kiselo. Da. Ovo zvijezda uopće nije kisela. Ne znam. Previše mi je mekano za gumeni bombon. Nije mi je ko ni Haribo. Pa Haribo to je su mi- više žele. Više žele. Da, Nije više ko gumeni, žele. više Inako je malo, ima gorčine neke. Jel tako? Men malo ima gorčine. Ne znam, meni je ovo pointless ljudi, ovo je stvarno, mislim... Ne znam, ja bi dao 3. Tak, vidiš da još ima još mjehurića zraka ostalo unutra, ne znam koliko se dobro vidi. Ja bi dao 3 Mjehurić za ovo. zraka, meni je ovo onak prosječno čisto, ja bi dao jednu solidnu 4. Volim gumene bombone, ali ne u ovom obliku. ovo ne. Daj mi ono gumeni bombon, onog nekog medu, gumenog Haribo ili neki drek, ono, to je... Užas, još uvijek mi je... Ajmo dalje. Pade Sljedeće sve. je... Šta je to? Ne pojma, ne. Nadam se da je čokolada, brat. Jutu, mutu, ne. Mucu. Mucu. Evo ga ljudi, vidite na što ovo liči. Ovo je neki, koji su ovo? Okinawa. Okinawa neki. Ne znam, brate, nemam pojma. To su isto neki, valjda super heroji, neki japanski. Sad ćemo mi ovo probat šta je. Super kaki. Super kaki. Bu i kaki. Jebote, li imaš ti neki japanskih imena, Bog ti? Šta, sayonara? Kurosawa. To ću tvoriti što. Ja stalno psujem. Ovaj video će biti puno oni... Nisam kriv. Pa samo mi jedi. To šećer kad mi lupi. Uraz, Šećer kad mi da lupi. lupite ja međoč jednom. Šta je ovo? Bog te sapao keks običan. Opet keks. Napolitanka. Napolitanka. Ali neka siromašna. Pokaži ljudima. Evo, napolitanka znači ko SSD disk. I dobili smo neku karticu. Ljudi vidite, dobijete neku naljepnicu, neku karticu, nemam pojma šta je Kogod ovo. taj lik da je. Ovo ti je... Neki super heroj, ratni Joj, ali gledao sam ovaj crtić, poznat. Edo Gava neki. Conan. Nemam pojma. Conan, nije Barbarin nego Edo Gavin. Ajde, imamo komadić, ja ću komadić. Komadić. Ja ću isto probat, evo komadić. Čak i nije ovo. Dobro, brate Japanci, daj mi napolitanke, jedno 5 slojeva, šta je ovo, jedan sloj. Ne, iskreno je jako fino. Pa slabašno, siromašno, fino ali siromašno, brate. Fino, ali siromašno. Znači, iskreno, ukus je jako fin, ali mi je... 5 od 10, evo, moje iskreno mišljenje. Ja bi dao 6. 6. Ma, 5, zato što, brate mili, trebaš ti tu stavit naputrat malo tog fila više, malo više tog keksa. Malo više svega. Ema se ba, tu daš mi ono, Pa to. plis papir čovjek. Taman se naviknem, Pa kad su Japanci mali. da, više i to je. Pa nisu
pazi. Imaju male te želučiće, mali ljudi, ono, Mi primi taj Balkanci keksić. čovjek po janjeta krmne u jedan. Da, on jedva pol zeca To pojede. ti kažem. Cijela familija pol zeca pojede u Japanu, čovječ. Pa A zec ono. po kilo. Tadam! Opet neki bomb. I joj, ovo je opet ovaj iz, je ovo Goku, onaj malo podivljali Goku. To je iz Majevo jaje. Zmajevo jaje. Ništa, ajmo otvoriti, ali znaš koliko su vrećice zapakirane? Ovo je se lako otvara. Je li je bombon? Neću se zapakiram, ma sigurno opet neki usrani bombon. Ovo ni nije ništa. Ne, nije špokte, šta smo dobili ovo? Ljudi, šta je ovo? Ovo žvakaća guma. Da, Šta je žvakaća ovo? guma. Je, bura, žvakaća guma. Ne. Meni se I gledajte ovo što je super, znači ako ste fan ovih sajanaca, ili kak se to već zove, taj Dragon Balla, nemam pojma ni ja. Znači ako ste fan Dragon Balla, slobodno ljudi kupite ovo, vidite fora ima, dobate ove neke kartice njih. Nemam pojma. Fora. Čekaj, jesi siguran da je ovo... Pa da, jede se, vidim da je mekano. Mislim, ovdje se sve treba jesti. Ovo je hostija, japanska hostija, pogledaj. Japanska hostija došla iz njihove Okinawa nadbiskupije. Evo, tamo za nas, posvećeno, Okinawa. posvećeno od Shizu Mitsua, ovog njihovog nadbiskupa. Evo Kevin, Kevimi. Bozanić Li. Bozli. Bozli. Bozli naš. Evo, ja ću uzeti pola. Može, give me the pola. Kako se kaže amen na japanskom? Cucu. Tijelo, Cucu. tijelo Bruslijevo. Okej. Prvo šta je ovo? Bazuka. Ovo je bazuka žvaka. Ne znam ko se sjeća, ja sam još ona generacija kad je bazuka bila jako popularna. Da, da. Vraća me u mladost, majke. Da. Bazuka. Je. Isti okus, bura. Isti. Identičan. Ajmo dalje. A sada, jedna, nova, poslatica, keks, stari kineski kebovi. Di singalj. Avokada. Jao, kako se zove ovaj keks? Kako se zove ovaj, ovo što pravi se... Vaflo. Da, vaflo. 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 Idemo, Vaflo. Probamo jedan japanski vaflu. Vaflo, Japan. Gle ovo umočenu čokoladu. Čokoladni Nema veze. Opet neki mali, to čovječe. Ajde, otkin. Dakle, vafl koji je umočen u čokoladu. I evo, već sam si prst. Kao sam čokoladni. Ok, mogu vafla, ali ova čokolada je neka najjeftinija moguća stavljena. Znači ovako, ideja 3 od 10. Tako da sam ja čvarak umočio u... Realno, 3 od 10 ja dajem. 3 od 10 i onako wafl dosta tvrd, vožila, a čokolada baš ono što si rekao, ono... Najjeftiniju moguću. Najjeftinija i stavljena. najmasnija, ono sa, ne znam... Nakon 3 sata još osjećate tu čokoladu na nepcu, ono. Ne, majke mi sve mi se polijepilo po nepcu i po zubu. Ajmo dalje. Užas, ne sviđa mi se ovo. Znači 3 od 10 i to mislim da je prevelika ocjena. Ovo je bedasto, ovo je... Da, baš ne sviđa mi se ovo. Daj mi wafl, nemoj ga možeš brati u tu ladnu. Tako je. Kraj ljudi nam je ostao ovo. Za kraj, pijača! Sokić. Ćemo da se nalimo ko pušteni Japanci. Evo ti, izvoli. Hvala ti. Evo, pogledajte. Prazna čaša. Prazna čašu mi je dao da probam. Kakav je miris, kakav je Uraz, ovo miris? ima mir lubenica. Daj da vidim. Da piše. Ovo ima miris lubenice. Nigdje ne piše ništa. Pa nemam pojma. A Daj- piše na kineskom. Piše Daj daj do... na japanskom zapravo. Ko ono lubenica kad ostavi na sunce 1-2 dana. Ajde da ti uspijem. Fucking šajze. Čekaj malo, zelena lubenica. A vidiš da ima miješano je. Miješano je lubenica i još nešto ima neka pića. To je dinja. Miris dinje. I Je. ljigavo unutra. Pa kažem ti. Nešto Opet neka ljigavo. riba. Možda se tu treba promiješati ili... Možda se pokvario sok. Oh Jesus, what the fuck. Da je ovo, Bog te, je li ovo dobro ili pokvareno, majke mi? Rok trajanja ali ima otisnut. Ima. Ha? Kraj 2020. No valja. To je takav okus, znači pokvareni sok ste nam podvalili Japanci. A pa to se, mi smo Šta? fakali, pa to se treba promučkat. Fuck, šajze. Ništa u čaši ćemo ga promučkat. A kak? Nisam znaš što ovo liči, evo. Neko mi se izrekao u čašu, ali sad to mora popiti. Al bukvalno. Probajmo sad ovu pikovu spermu. A sad izgleda bolje kad se promuči. Ima žele, opet žele neki u. Dakle, Japanci, pojam mi. u sve trpate taj prokleti žele. Ja ću povratiti od ovog. Odvratno. A nije toliko odvratno, nego ima žele bombon, komadi žele bombona, ono mislim, ono... Fuj, buraz. Evo, ovo mi je ko sad kad bi ja, ne Fuj. znam, uzeo one
žele bombone, one što stara kupuje za kolače, one u obliku slajsa lubenice, u obliku, ne znam, slajsa naranče, preliveni onako sa onim sitnim šećerom i onda to lijepo onako iseckaš i gurneš u radencu. Ovo je... What the fuck, ono. Odvratno. Majke mi, šta je ovo je? Ovo mi je najgore, nulu će dobiti, nulu u kuću. Ma nije, zavrijeđuje bar dvojku. Ma ništa, ja dajem nulu. Buraz odvratno, žiga me u želucu, bubregu, sve me. Nije to toliko loše, ali boga mi nije nešto ni super. Ništa, ljudi, Majke. što se tiče ovog svega, ok, ima stvarno dobri slatkiša, imate link dole u opisu ako vi želite naručiti, probat, stvarno ja kažem, za $30 da probate nešto drugačije, ali baš full drugačije, nešto što niste uopće mogli na ovim prostorima kupiti i probat, tako su čudni okusi, mislim da vredi da 30 € za nešto tako, naravno možete dati nešto jeftinije, ima jeftinije stvari za naručiti, ali definitivno da probate nešto drugo je stvarno ekstra i stvarno super i ne znam, to bilo to. Udjavati video. I s ovim smo došli do kraja, ljudi, hvala što ste nas gledali i pretplatite se, ako se već niste pretplatili na Šime HD kanal, ako ste se već pretplatili, onda lupite jedan like i unsubscribe. jedan! Što? Kako je unsubscribe? Možda ti založim jednu pa te špicam subscribe. Ljudi, subscribe-ajte se njemu inat, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! A ja idem sad igrat ovo što smo dobili. Neš ti ništa. A sad, pauza. Reklame. Ne. Da vidimo šta još imamo u kutiji. U kutiji nam je ostalo ostataka. Evo možemo probat pojesti opet ovo govno od ribljih nogu, mirisa.